Ngibingelela nonke egameni lenkosi Jesu. Igama lami uSana Ncema, umntwana kaNkulunkulu ngisiwe umthanda kakhulu Jehova. Namhlanje sisongena ezweni lenkosi. Likhona kuthiwa usana lencoko egameni lenkosi Jesu. Lalele namhlanje isonto ngiyazantu senkonzweni. Mawufika khona, mawufika nje ubuya nje kahle enkonzweni uzolalela ividiyo egazini lemfana wenze sure ukuthi wenze lutho ezokuphazamisa. Sesiyayivala lenkonzo kade siyenza egazini lemfana. Amen. Sangikuthatha ngiyibingelele igama lami uNamsilo wakwaDlamini bazalwane ngisindisiwe ngiyamthanda kakhulu uJesu. Ngiyala mancane egama lenkosi Jesu. Igama lami uSana Ncema, umntwana kaNkulunkulu ngisiwe ngimthanda kakhulu Jehova. Sizokhuluma amazwi okugcina ngingasho uJesu Kristu esefa siphambanweni. Sizofunda laphana uLuka chapter 23 verse 46 ufunde kanje. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Funde kanje futhi uphinde uLuka chapter 23 verse 46. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Amen. So mancane uma ngabe unothisa into adishiwe izolo namsile yokuqala ukuthi i-humanity i-judgment yayo kwase sekuyinto eyayisibekiwe yahlelwa, but kwaba ukuthi umuntu is going to reach i-gap la khona kuzohlukaniswa khona, la khona kuwumuntu khona ophilayo. Kule gap le kuzoba khona i-moment la khona umuntu khona kumele abe ne-realization, kumele afike to a point la khona eyibona khona ukuthi uya-align yini necebo kaNkulunkulu. Number one, into kumele uyazi ukuthi uNkulunkulu uyi-origin yalo lonke icebo, noma unamsile indlela abeka ngayo uthi intando. Amen. So mangabe ngikhuluma ngecebo, ngikhuluma nge-variation of mankind. Kuqala icebo likaNkulunkulu ngaphandle ukuthi kube khona noma yini ephilayo noma existayo noma ibonakalayo noma engenzeka. Icebo kaNkulunkulu lindlela yonke into ephila ngayo nendlela yonke into yenzeka ngayo. Masukuthi i-base yalo ukuthi khona i-existence ngokuhluka kwayo. Ngamanye amazwi yonke into iyenzeka, sonke sikhona siyaphila njengey'dalwa zikaNkulunkulu. But kunazo zonke iy'dalwa zikaNkulunkulu kukhona i-free will within thina. Ngamanye amazwi indlela uNkulunkulu asidala ngayo wasidala ukuthi sikwazi ukuthi sibe ne-free will. Le free will lena siphila ngayo iya-exista, but ngenxa yokuthi icebo kaNkulunkulu liyi-base yalo yonke intando engenzeka ukuthi khona icebo likaNkulunkulu mase bakhona i-free will yawo wonke umuntu. Ngamanye amazwi ngake ngayichaza lento before mangasukhumbula ukuthi ama-beings siwaziyo noma sinama-encounters nawo mathathu. Okuba ukuthi uNkulunkulu i-operation yakho namse ngiyayithanda mangabe ethi intando kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi ayikwazi ukubheka kwenye indawo, you align with yona. Intando kaNkulunkulu imile, ayiguquka, ayishintshi. Ngamanye amazwi uNkulunkulu amazwi awashoyo akakwazi ukuwaphendukela. Kuzona zonke izinto uNkulunkulu akwazi ukuzenza, intando yakhe, icebo lakhe akakwazi ukujikela angalibheki. So sho ukuthi icebo likaNkulunkulu liyi-base. Masukuthi uNkulunkulu adale umuntu onani, umuntu onentando yakhe noma onendlela yakhe, amnikile that is free will, ukuthi uyak-allow ukuthi ube ne-sort of i-choice ngezinto okwazi ukuzenza. Leya free will esinikwe yona njengoba i-exista akushintshi ukuthi isakhona i-base.
kuba ukuthi thina singaphezulu kwayo le base eyicebo likaNkulunkulu. Kuba ukuthi noma siphezulu kwalo icebo likaNkulunkulu, yonke into eyicebo likaNkulunkulu iyenzeka futhi iyafezeka ekugcineni. Ngamanye amazwi kusho ukuthi njebe mina ngusanele mase ngifike nelami icebo, lelo cebo kuyobe kuyicebo elisuswe kwelikaNkulunkulu. Ngamanye amazwi ngikuthathe kuNkulunkulu icebo before ngiliperform. So kusho ukuthi ayikho imistake eyenzekalayo on iside kaNkulunkulu. But sesiyezwa kuthiwa khona i-iniquity mangabe chazwe namsini ukuthi kukhona ini, kukhona ukuthi uyakwazi ukuphinda uhlukane necebo likaNkulunkulu. Lokho kwenzeka kanjani? Kwenzeka on the basis of the fact that umuntu uyakwazi ukuthi abe ne-rulership. Ngamanye amazwi egumbini lokubusa uNkulunkulu. Ngamanye amazwi it doesn't matter ukuthi uNkulunkulu noma uyena yena uNkulunkulu. Mangabe ukwazi ukuthi usebenzise lelo gunya, uyakwazi ukuthi nawe ube necebo. But lelo cebo mangabe selingafani likaNkulunkulu, leli base icebo kube ngazi ukuthi icebo ongakwazi ukuthi ulimboze. So kusho ukuthini? Kusho ukuthi uSathane into ayiphilelile, uLucifer into ayiphilela ukuthi ufuna ukuthi abe ne-ability yokuthi alijike likaNkulunkulu icebo. But mangabe sesizwe ezulwini kuthiwa there are 7 spirits ahlala ngaphambi kwaNkulunkulu. Ngamanye amazwi usho ukuthi lama 7 spirits aphila ngaphandle kwaNkulunkulu ayohlezi aba as ama-servant kuNkulunkulu. Mangabe namsile sechaza uya explain ukuthi uSathane noma ngabe lakhe icebo lingasa-align likaNkulunkulu ngenxa le base le inamandla le base in such a way ukuthi iyakwazi ukuthi i-alawe ukuthi likaNkulunkulu icebo lenzeke noma uSathane seliphendukela. Ngamanye amazwi uSathane noma engenzani likaNkulunkulu icebo liyohlezi lifezeka. Sho ukuthi noma uSathane engazama ukumelana nalo kanjani, ekugcineni uyalidonsa ukuthi lenzeke. Ayikho ibhingi ekwazi ukumelana necebo likaNkulunkulu. But uSathane mangabe fica umuntu, indlela umuntu adalwe ngayo, udalwe ukuthi abe njengoNkulunkulu. Ngamanye amazwi kusho ukuthi umuntu uSathane mangabe embuka wabona ibhingi engakwazi ukuthi ijikele icebo likaNkulunkulu. Sesiyezwa kuthiwa inyoka engene eGarden of Eden inobuqili. Lalelayo mangabe ulifunda lela verse, iqala lithi lela verse lela, uNkulunkulu kuthiwa inyoka yayiyilwane ezinobuqili kunazo zonke uNkulunkulu ayidala. Ngamanye amazwi into esitshelwa yona ezweni lenkosi ukuthi umoya lo opharisha ubuqili benyoka nabo obudaliwe. Ila khona sifundiswa khona ukuthi yonke imoya ivela kuNkulunkulu. Remember ukuthi ngitshelile ngokuthi wonke ama-spirits a-operator noma aserve uNkulunkulu. So kusho ukuthi mangabe uNkulunkulu eyidala inyoka kusekuyavela kuthiwa khona ubuqili. Lobo buqili buyi-definition of iniquity le unamthela ichaza. But ke mangabe umuntu esekhona, inyoka ibona i-opportunity yo create breach because umuntu udala ukuthi abe njengoNkulunkulu. So inyoka i-purpose yayo kwakufuna ukuthi iyofaka icebo kumuntu elizomenza ajike umuntu ekubeni yini umbusi, noma ajike umuntu ekubeni yini umlandeli kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi wayefuna umuntu abe necebo eliphambana nelikaNkulunkulu. Ngoba mangabe ekwazi ukwenza lokho usezohlala observe ukuthi umuntu kulokho uyakwazi ukuthi arule ngaphezulu and aqhubeke nokuphambana necebo kaNkulunkulu, aqhubeka aphile nalokho. But uyazi yena ukuthi ekuphetheni kwalokho obvious umuntu uzogcina efile because ayikho into ephilayo ngale kwaNkulunkulu. Mangabe sizwa kuthiwa konke kuvela ngaye including ukuphila. So uNkulunkulu futhi wasinika ukuphila. Mawuzo kuthiwa eGarden of Eden kwakukhona zonke inhlobo zezithelo ezayikhona phakathi kwalezo zithelo kwakhona ngisho nesithelo sokuphila. But mangabe uNkulunkulu eyala umuntu uthi ungadli kulesi sokufa, lesi se-knowledge yonjani, i-knowledge yokwazi okuhle nokubi, right? Uyasho ukuthi ningadli kusona but ningadla kusona zonke ikhona. Ngamanye amazwi kuleze ikhona uNkulunkulu u-organize ngisho sokuphila. Shothi umuntu kwesakhe isandla kwelakhe icebo uthi ngadla noma ngabe ukuthanda. Ngamanye amazwi umnika i-free will. uSathane le free will le ayibonayo useyambuza mangabe ulandele encwadi inyoka, leyo nyoka endala efike ingene eGarden of Eden, mangabe ifika ikhuluma noEva,
lithi izwi lenkosi yona yaqale yabuza uEva ukuthi uNkulunkulu uthena ningazidli yini izithelo. Mangabe usechaza uEva usechaza ukuthi cha, siyazidla zonke lezi zithelo kodwa ngaphandle kwalezi eziphakathi nensimu. Ngamanye amazwi kusho ukuthi inyoka yathatha i-information uNkulunkulu ayishiya ayisebenzisa against abantu. That is the definition of ubuqili. Ngamanye amazwi mangabe iBhayibheli isebenzisa leyo concept usho ukuthi we learn ukuthi noma yini oyenzayo into oyenzayo ekugcineni iyakwenza ukuthi ube ne-characteristic before uyenze. Ngamanye amazwi inyoka yavezwa inobuqili ngaphambi kokuthi benze ubuqili. Sesiyezwa ezwini lenkosi uNkulunkulu mangabe esidala uthi asibe umfanekiso wakhe. Ngamanye amazwi noma ngabe sesingenzani before futhi uNkulunkulu uyazi ukuthi ekugcineni into esimelwe iyona ukuthi sifane naye. Shukuthi njengoba inyoka kuthiwa inobuqili because la ephetha khona la ifika khona nehumanity iletha ini ubuqili. Mangabe sifaniswa noNkulunkulu futhi ngamanye amazwi khona ibridge khona ipoint la khona we are supposed to be God. But inyoka isifika nento ekuthiwa manga ibaqila ngani uAdam noEva. Ifike ithi njengoba uNkulunkulu ethe mangabe nidla le fruit niyakufa ngeke nife. Ngamanye amazwi shukuthi there will be no death involved. But uNkulunkulu mangabe umlalela kahle uma ngabe Adam uthi ngiyakufa nokufa shukuthi ubanika ipossibility yokuthi ngenzeka kube khona ukufa. Shukuthi somehow khona indawo la khona enziwa khona ekufeni. But mangabulandela uthi namuhla akasho ukuthi kusasa uthi ngiyakufa nokufa. Namuhla akaniki insuku eziningi. Ngamanye amazwi shuthi uNkulunkulu wayibatshela ukuthi kulolu suku nilidla khona ifruit nyobe sengena endaweni nyobe senikhishiwe endaweni yokuphila ngene endaweni yokufa. Ngamanye amazwi uma ngumlalela uAdam noEva abadalelwanga ukufa but babedalelwa ukuphila ngoba uNkulunkulu wabanika ama-resources wabanika nokuphila phakathi kwama-resources. Mase wathi abakhethe kulawo ama-resources ukuthi bathanda kanjani bona mase inyoka yabadrowa ekufeni. But mangabe belidle futhi they did not instantly die. Ngobani? Ngoba i-image kaNkulunkulu ayifi nala kancane. Mangabulalela into efayo umuntu. Shukuthi ngamanye amazwi Adam noEva babe representa i-image kaNkulunkulu. I-image kaNkulunkulu ayifiki nasekufeni because uNkulunkulu kwama immortals. Mangabe ulandela incwadi kaGenesis uyezwa uNkulunkulu esembathisile uAdam noEva uthi ubheka uAdam usefana nathi. Ngamanye amazwi into ayishoyo ukuthi uAdam uthi uAdam useyakwazi ukubi nokuhle. Usethi angithatheni ke laphana ekuphileni ngenjani ngivale kwayavala iGarden of Eden ngamakherubini ayekhona naleya nkemba le eyayivutha umlilo. Ngamanye amazwi kusho ukuthi uAdam noEva babesebe kwindawo la khona ababesondela ekutheni bazokubi nokuhle but ekubeni ukwazi ukube nokuhle uNkulunkulu wababekela umgomo okwakuwufa. Mangabe uyilandela leyo nto leyo uNkulunkulu mayebheka uAdam noEva uthi bheka sebefana nathi. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uma ukuthi kwakuyipurpose yakhe ukuthi umuntu afane naye sho ukuthi lela fruit ipurpose yalo wakuthi uNkulunkulu uzolibekela isiqalekiso ngendlela thizeni because ukufa umuntu kwafika ngokuthi uNkulunkulu washa amazwi athize mase umuntu wawajikela. Ngamanye amazwi ifruit lilodwa anasi isindo but uNkulunkulu mangabe sebeka amazwi phekwalo wathi limani lidla le fruit nyakufa nokufa leli fruit ligena leyo power. Ngamanye amazwi ifruit lilodwa if ungalifunda incwadi uya observe ukuthi uEva laphana uthi leli fruit ligudi noma ulidla liyabukeka ukuthi lingadleka uzuyalilangazelela ngobani ngoba leli fruit lihlukile kunento ekhulunyiwe but uNkulunkulu mayithe leli fruit liletha ukufa leli fruit liyakuletha ukufa. Ngamanye amazwi kaNkulunkulu akwazi ukuthi enze noma yini yenzeke leyo nto leyo i-representation of icebo likaNkulunkulu. Icebo likaNkulunkulu alikwazi ukujikwa noma ngabe kuyi-circumstance elithini.
ngoba uyamuzwa uJesu ekhuluma laphana ekuqaleni kwencwadi. Uma ufunda uMateyu ekhuluma noPeter laphana, uyasho ukuthi uNkulunkulu kuyenzeka ongenzeki kwabantu. Ngamanye amazwi uyasho ukuthi uNkulunkulu awakha amazwi awumgomo ophelele wecebo lakhe. Ngamanye amazwi usanele uyakwazi ukusho into eyodwa namhlanje aphinde ashenye into ngakusasa, but uNkulunkulu kwawakha amazwi mangabe wabeka ayiseyicebo lakhe. Ngamanye amazwi awakwazi ukuguqula. Right. So ke mangabe uunderstanda uJesu Kristu esesiphambanweni, usethu Jesu Kristu wamemeza ngezikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Now ukubaleka kwalento ayishoyo uJesu Kristu at this point, uJesu Kristu kusekufezile konke, including ama scriptures. Usekufezile konke. Understand ukuthi uJesu Kristu kuleli point usehambile wafeza iziprofethi zonke ezabekwa ngaphambi kwakhe eyedwa. Understand ukuthi banganana abaprofethi abafeza iziprofethi, but uJesu Kristu uyicollecte zonke iziprofethi zonke ezake zabekwa before yena, wayifeza mase waphelelisa incwadi. Ngamanye amazwi iBhayibheli aliexist mangabe lisafundwa kwiTestament elidala lodwa, but ukuze lifezekiswe libe incwadi evalekayo, livaleka ngenxa yokuthi uJesu Kristu afeze zonke iziprofethi ezikwiTestament elidala. Namhlanje this is why iBhayibheli sifunda ngendlela sifunda ngayo, is because lincwadi efeziwe. But mangabe usu-accessa icebo likaNkulunkulu, you understand ukuthi uSathane has his own mission. Le mission kaSathane ithini? Mangasu understand from ibhuku le-Revelation, uSathane unama crowns seaphezulu ekhanda lakhe. Lama crowns aphezulu ekhanda lakhe arepresentani? Arepresenta ama championship noma la khona irise khona ibusa khona kuwe khona ekwazi khona ukuthi ahlekise noma ajike icebo kaNkulunkulu while yena ebheka izwe ethi ngibukeni ngikwenze successfully. Ngamanye amazwi ngiye ngasho ngathi icebo kaNkulunkulu alikwazi ukuguquka, but uSathane what he does is with its time uzama ukwenza show ukuthi uyabonisa wena ukuthi kaNkulunkulu icebo beliya la, mina ngala la, kodwa mina ngikwazile ukuthi ngilibeke la. So lama crowns avezani, aveza ini ababusi bakwaNkulunkulu sebehluleka endleleni. Why ngisho lokho? Ngiye ngasho ngiqala ngathi uNkulunkulu upreserve umoya wobumnyama from himself. Umoya, all spirits are from him. Ngamanye amazwi existent ukuze existe konke okubonayo nokwaziyo uqhamuka kuye. Ayikho into okwazi ukuyenza ngaphandle kwakhe. Ngamanye amazwi mangabe uNkulunkulu ekhuluma noAdam noEva laphana eGarden of Eden, uAdam noEva uyabatshela ukuthi nyakufa nokufa. Mangabe uyilalela lento le usethini ngahle ukuthi sethatha le futhi lokuphila uyalibeka ukuthi uAdam noEva bengasafiki lona ngoba bazophila ingunaphakade. Ngamanye amazwi shuthi uAdam noEva babene access to immortal life, impilo lapho nabengafi khona, but mangabe bedla lela fruit labanika iroute ehlukile. Leya route ehlukile kwakuyi route yokufa, shuthi kahle umuntu wayebhekene nama route awu2. Umuntu wayezokwazi ukuthi aphile noma wayezokwazi ukuthi afe, but uNkulunkulu wayesethe seyibheke zonke izithelo, wathi kulesi sithelo niyophila ngaso. Shuthi wathi kulesi sithelo lesi ngiyothola knowledge of okubi nokuhle. Unamsile aka-emphasize ukuthi there is a definition of wisdom. But mangabe uNamsile sechaza leyo nto akasajulanga ukuthi uNkulunkulu kule mafruits wamabili wabeka ama wisdoms awu2. Mangasu understand lama wisdom awu2 lama fruits, leli futhi leli noma la knowledge kwakho yokuhle nokubi. Amanye amazwi kwaku good and bad kula. Mangabe usubheka leli fruit leli lolani lokuphila kunaphakade lona langanayo yini wisdom, and lalinayo wisdom. Iwisdom yakhona esekutheni mangabe udle lona ufi. Ngamanye amazwi if when you are looking for a world lapho nakukhona khona icampus enani eno good and bad, you attend the fruit of knowledge, you know, and you will be a god. Mangabe attend leli fruit leli of impilo engunaphakade, attending knowledge lokuphila ngunaphakade. And once we find out ukuthi ezulwini khona impilo ephakade, we start understanding ukuthi
Shukuthi nokuphila impilo ephakade it is also to be God. Shukuthi there are two lanes in existence. Shukuthi uAdam noEva if they chose ukuthi fruit lokuphila ungafi, they would have access to uba ini ama-God. Shukuthi lento ayishiwe inyoka yayibakhohlisa because inyoka ya-act ngazi ukuthi ifruit leli le-knowledge ilona kuphela ebangathola ngalo ukuthi babe uNkulunkulu, but naleli elilani ilona ekwazi ukuthi likuphilise ungafi. Ngamanye amazwi ulogic kube wabuya uAdam noEva kube bakwazi ukudlelela fruit leli lokuphila ngunaphakade, ngabe iEden kwaba yizulu lokuphila wonke umuntu. But since ba-attend ifruit of evil ne-of good, shukuthi sebezokwazi ukuthi bayijudge bona on being good and of evil. Shukuthi uAdam useyakwazi ukuba evil, shukuthi uAdam useyakwazi ukuthi abe good, shukuthi sekhona i-judgment eqhamuka out of any knowledge. Shuthi I decide ukuthi ngiba good noma ngiba evil yini. But lana mangabe udla le fruit of life, you receive life and you live and you do not die. Ngamanye amazwi shukuthi you access ukuba uNkulunkulu without the other fruits. Shukuthi inyoka yabadeceive yabadonsela laphana. But mina ngisakhuluma ngama-crowns. Lama-crowns lawa existayo athini? Athi uSathane has been working ama-numbers, ngisho mina ukuhlala ku-calculator, wa-understand ukuthi ukuze amelane nombuso kaNkulunkulu udinga ukuthi asebenze ngemath yakhe ethize. Masizwe ezulwini kuthiwa 1/3 of izulu uSathane wali-recruiter. Asizwanga ukuthi wayithini lo 1/3 of izulu nge moment wa-recruiter, but mangabe sesilalela indaba ka-Adam noEva eGarden of Eden sesiyaqala si-understand ukuthi kahle kahle iyathini inyoka kulama 1/3 of i-angel for uwa-recruiter. Ufika Adam noEva uthi uzingeke nife mangabe nidla le fruit, kepha niyoba njengoNkulunkulu. Ngamanye amazwi shukuthi indlela kwakukhohliswa ngayo ezulwini uSathane inyoka endala yayihamba from angel to angel iba-introduce ukuthi nani niyakwazi ukuba njengaloNkulunkulu ohlele esihlalo sobukhosi. Shukuthi yena into ayifuna ukuthi ahambe yohlala kulesihlalo sobukhosi, but mangabe recruiter wena utshela wena ukuthi wena uzohamba yohlala kulesihlalo sobukhosi. Ngamanye amazwi ukukhohlisa kwakhe kusekuthenini he will recruit as much as he can ukuze wena umfolo uyishe khona yena ezokwazi ukuthi abe neinyawo izomhambisa zombeka kuphi esihlalweni. Suyazi uNkulunkulu uyamphuca leza inyawo leza nyawo mangabe umphuca zona umphule i-access to ukuhamba nomuntu. Lalela ukuthi kwenzakala neGarden of Eden. EGarden of Eden uNkulunkulu ushiya uAdam noEva. Ngenkathi bashiya uAdam noEva sitshela ukuthi kwenzakalani. But uAdam noEva since benganayo knowledge of good and evil, at that point they should understand kube bayazi fruit of good and evil ukuthi sebekuyi-domain of evil. Ngamanye amazwi iwili yabo yayisikwi-evil ngoba uNkulunkulu wayekwazi ukubuka uAdam athi uAdam akukuhle ukuthi abe yedwa. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wayedecide ukuthi what good and evil for Adam. But uAdam waba ne-moment lapho uNkulunkulu khona ebona khona ukuthi akusasiyona i-decision yami manje because yena usefuna ukukhetha. Ngenxa yokuthi leyo nto iyisona iyodwa uNkulunkulu wasuka eGarden of Eden. Mangabe suka eGarden of Eden sesiyeza kuthiwa kwafika inyoka endala. Now ayengiki-understand something ukuthi kwiy'dalo zonke ey'philayo khona ama-levels okuphila. Mangabe uNkulunkulu esuka eGarden of Eden kufika inyoka shukuthi umuntu ngempela usehlile, but since vele lokho kungakenzeki shuthi umuntu usane-choice because of i-free will. But mangabe uyilalela lento lena ukusuka kwaNkulunkulu eGarden of Eden akhona ukuthi usuka because usenyanyile already, usuka because of i-level yokuphila. Umuntu since engakabi allocated kwi-level yababusi shukuthi somehow umuntu somehow umuntu usa-neutral. Meanwhile shukuthi uSathane mangabe efika eGarden of Eden zezwa ukuthi ufika ngeenyawo. No asiza ukuthi ufika ngenyawo, siza ukuthi uNkulunkulu usayikhipha inyawo. Ngamanye amazwi shuthi umuntu kahle kahle at the moment inyoka izomqila yangena inyoka ilingana nomuntu ngoba mangabe ihamba ngeenyawo Adam naye noEva bebehamba ngeenyawo. Ngamanye amazwi ifika kulongazi ukuthi ungasezantsi uEva izofika yona izomnika yona izomnika uqili. Ngamanye amazwi ifika ngazo lezi inyawo shukuthi kahle kahle inyoka already sikwi-level yomuntu, but uba kwi-level
level yomuntu lokho kusakuneutral ukuthi akakafiki imoment akhona umuntu khona azoyifaka esigodini. But the moment u-Eve lidla lela fruit, izwi lenkosi aliveza ukuthi the moment u-Eve lidla lela fruit lelana umuntu waqale wayibona ukuthi uhamba ze. But ziswa ngoba sethi u-Eve wanika u-Adam naye ukuthi adle. Mangabe u-Adam esedla manje sekuyaqala sekuyavela ukuthini ukuthi umuntu ukuphi ukuthi umuntu uhamba ze. Ngamanye amazwi sho ukuthi u-Eva ona eyedwa akakwazi ukubona u-Adam ehamba ze because u-Adam usafihliwe ngoba u-Adam akakangena esonweni. Sho ukuthi u-Adam usakwi-level la khona esakwazi khona ukubusa khona. Mangabe u-Adam eselidle futhi sebeyabona nabo babili, kanti lokubonana kwabo bobabili sho ukuthi nje behamba ze bobabili i-fruit of knowledge of evil and good, ikunika i-knowledge of evil and good. Ngamanye amazwi sho ukuthi the time u-Eve lidla fruit wa-understand ukuthi u-Adam njengoba embuka akakabi evil, sho ukuthi kuyena usagood. Kanti u-Adam akalidli fruit ezomintroduce ukuthi u-Eva manje is now evil. Mayilidli fruit sebeyakwazi ukubonana ukuthi wena u-evil nami ngi-evil. Sebeyabona ukuthi uhamba sebeyacashelana ngobani ngoba sebeyabonana ama-level abokuphila ukuthi awasalingani. Le nyoka le ekade ihamba nabo uNkulunkulu useyiphuca leza inyawo because inyoka sekumele manje ayehlise ngaphansi kwamuntu. Iyona into yokuqala leyo esayithola for insindiso yethu ukuthi uNkulunkulu wakhipha inyawo enyokweni. Mayikhipha inyawo enyokweni, inyoka isiyehlela ngaphansi kwethu sifanele ihambe ngisisu thina siqhubeke sibe ngaphezulu kwayo. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wabona ukuthi kufanelekile ukuthi at that point uSathane abe ngaphansi kwethu thina sibe ngaphezulu kwakhe ukuze sikuthole ukuphila. Wabona ukuthi shuthi mangabe sibe kwi-level yodwa noSathane ngeke sikuthole ukuphila. uNkulunkulu shuthi kuqala kwensindiso yethu waqala eGarden of Eden. Wasinika ingubo ezosiprotecta from ihlazo kuzo zonke izilwane uNkulunkulu ayidalile. Mangabe u-Adam esehamba eGarden of Eden, uyahamba eGarden of Eden but uhamba uNkulunkulu umnikile protection. Mangabe ulandela lento lena, it took about 14 generations later ukuthi uNkulunkulu asintroduce to insindiso ephelele. But lo 14 generations wo-1 u-14 generations welona wesigwebo sethu njengabantu for izinto esesizenzile. Sho ukuthi sanika isigwebo sa-14 generations ukuthi sisafarishe ngoba uNkulunkulu uyasho ukuthi niqalekisiwe ku-Adam no-Eva. Mase mention izinto u-Adam no-Eva basafarisha ngazo, abazosafarisha ngazo enhle. Azamtshela ukuthi u-Adam wena uzophela uyi-dust. Ngamanye amazwi if manje you try finding u-Adam has turned into dust. Ngobani? Ngoba lokho kwakuyisiqalekiso sasireceive. Mangabe ulandela into uNkulunkulu ayisho at that point, uNkulunkulu mangasulandele before ukona kwethu, you find out ukuthi uNkulunkulu waphefumulela emakhaleni Adam ukuze uAdam receive impilo. Mase uzwa kuthiwa and Adam was a living soul. Ngamanye amazwi lo living soul loyana uyireason uNkulunkulu asakwazi ukuthi asibuke a-interact nathi on a God level. Ngamanye amazwi mangasulalela uJohane mangabe eqala incwadi yesambulo uthi ukhuluma ngoJesu Kristu, uthi uJesu Kristu wasindisa esonweni, sakwazi ukuthi sibe ngabapristi, sakwazi ukuthi sibe ngababusi phambi kwehlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Ngamanye amazwi usho ukuthi noma sesonile uJesu Kristu sesikhuphulile. Mawulandela uNamsile uthi there are 25 elders. Masibanja lahleka kancane ukuthi how can there be 25 elders? Usathi sengi-allocate umuntu into the 25 elders. Sho ukuthi umuntu ngimenza abe kwi-situation la khona abe one of the 25 elders. Mangabe uyilandela leyo nto leyo uJesu Kristu as inkosi yamakhosi ezulwini, he is above ihlalo sama-25 elders. Mangabe uJesu Kristu efela thina uphuca thina ihlalo sama-25 elders, uyi-alawa yena ukuthi angene kusona mase thina asinike ihlalo sobukhosi ezulwini. Ngamanye amazwi sho ukuthi we are even above ingilosi, we are above the elders. Sesingena ezulwini as oNkulunkulu ngokuphelele. Wama ulandela lento yena uNkulunkulu operate ukuthi umoya oyingcwele. Sho ukuthi uNkulunkulu wanted us to be covered by umoya oyingcwele khona thina sokwazi ukungena kuye. Mangabe umlaleli lapha uJohane uthi Jesu Kristu wasifela mase wasigeza ngegazi. Mangabe sigeza ngegazi uyasikhotha
we are getting i-code esikwazi ukungena ngayo ezulwini isuJesu Kristu. Mangabulalela lento lena uJesu Kristu uthi baxoleleni. Ngamanye amazwi uJesu Kristu uthi ureceive zonke izono zethu, not only uthatha izono zethu zonke, uthatha ngisho ulaka noma ijudgment kuNkulunkulu. Uthi baxoleleni ngoba bakwazi abakwenzayo, khona yena ezothatha leya red leyana yonke. Ngamanye amazwi i-red yaNkulunkulu existeli only isono, but existeli iniquity yonke. Ngamanye amazwi noma ngabe bembethela uJesu Kristu, at that point ukumbethela kwabo uJesu Kristu kuyaveza ukuthi inhliziyo yethu samnyama njengabantu, noma uJesu Kristu esifela still thina siya against yena. Ngabe uyilandela lento kusho ukuthi kahle uJesu Kristu thina njengabantu nje simbulala ngokungalungile. Mangabe uJesu Kristu ethi asibaxoleleni, uthi thatha lo laka ulethela kimi. Ngamanye amazwi uJesu Kristu uyena osecela uxolo for abantu engazi ukuthi uyena oyibulalayo lapha esiphambanweni. Sho ukuthi noma ngabe thina simbulala, yena is receiving all the wrath kaNkulunkulu. Ngisho ukuthi is suffering the wrath kaNkulunkulu. Ingakho uJesu Kristu esiphambanweni wayengakwazi ukuthi akhalele ukuthi bamshaya, but wakhalela ukuthi uNkulunkulu ulaka lakhe likuye. Sho ukuthi ulaka laNkulunkulu ngendlela elibuhlungu ngayo wakwazi ukuthi angaliboni ulaka kaNkulunkulu, angaliboni ulaka labantu, but abone kaNkulunkulu. Ngoba mina ukuthi ngisesiphambanweni ngiyalinyazwa abantu ngithi baxolele, but ngenxa yokuthi uJesu Kristu wakumela khetha phakathi kolaka likaNkulunkulu nolaka likamuntu, wabona uNkulunkulu ulaka lunzima kakhulu ukuthi hayi ngcono ngithathe lolu laka kaNkulunkulu mase nina ngoba ngibona liweak ngaleyo ndlela ngimiyeke nalolu laka lenu engathatha ngiqede manje ngesami izandla. Futhi ngamanye amazwi uJesu Kristu wayeyihawu lethu njengoba sabantu. Mangabe ulandela izwi lenkosi, uyathola ukuthi kukhona owayeyiqile esiphambanweni noJesu Kristu. uJesu Kristu njengoba emeneqile esiphambanweni, ila khona sireceive khona ukuthi uJesu Kristu wangazela ukuzoba against thina, wayizoba against ini, wayizoba against isono. So ukuthi noma ngabe uJesu Kristu wayenesele esiphambanweni, wayengabi against isele esiphambanweni, wayeba against ubusela obusesiphambanweni. This is why today kunzima ukushumayeza abantu abonayo, because abantu abonayo they believe ukuthi we are against izono zabo, but we are against ubona ezizoni, but we are not against ubona ezizoni, we are against lezazono, because lezazono ziyafelwa. Ngamanye amazwi kusho ukuthi mangabe ubabheka abazalwane namuhla bayancike ekutheni ibone, but they do not understand ukuthi lezazona abayiperformayo zi-against umbuso kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi uJesu Kristu will reign he will be against, uzoba inkemba against isono, but abantu bayanamathela kwizono baphume ekubeni ekunamatheleni kuJesu. Ngamanye amazwi uJesu Kristu mangabe se-attack izono, abantu bazoshesha ukulimala because lezazono banamathele kuzona engazi ukuthi bona sebephenduka izono. So kunzima ukushumayeza umuntu oyibona eyisono yena, kanti kulula ukutshela ukuthi leso sono sakho mangase usidedela umukela uJesu, uyakwazi ukuthi wena usinde ube ngosindisiwe. So ke sekavela lana ukuthi uJesu Kristu esiphambanweni usefavorisha nesela, usethi kuleli sela leli uyoba naye eparadisi. But manje sesiyamuzwa lana esenika uNkulunkulu umphefumulo ethi thatha umphefumulo wami. Lo mphefumulo lo omnika uJesu Kristu, let me explain ukuthi indaba yawo ikuphi. uNkulunkulu can give uthi uJesu Kristu kuNkulunkulu ngiyawubeka umoya wami. Ngamanye amazwi he's placing it uNkulunkulu uthi ngiyawubeka ezandleni zakho umoya wami uNkulunkulu. Ngamanye amazwi shuthi there will be a point lapho uJesu Kristu khona will march to receive umphefumulo wakhe. Yilapho khona sizokhona kuthiwa uJesu Kristu uyabuyela ibandla. Lokho akubuyela ibandla, he's not here ukureceive imizimba yabantu, but he is here ukuzoreceive umphefumulo awushiya.
ngamanye amazwi usho ukuthi uJesu Kristu isipoint esiphambano okufeziwe ukuthi umuntu isoli yakhe wayefuna ukuyibeka la khona uNkulunkulu khona azoyibanga khona. Mangabe ethi ngiyawubeka ngamanye amazwi there will be a day la khona uJesu Kristu khona ezowulanda. Ila khona ngikhuluma ngokulanda kwebandla futhi ibandla laphenduka umphefumulo wakhe. Mangabe uyilandela lento lena uthi uAdamu ngenkathi uEva edala uthi lona uyithambo lami, lona naye usho ukuthi uyithambo lethambo lami. Ngamanye amazwi he is saying ukuthi indoda kumele ihlukane noyise nomama wayo ukuze ihlangane nobani with i-wife yayo. Ngamanye amazwi shuthi uJesu Kristu mangabe ethi ibandla liyi-wife yakhe sho ukuthi liwumphefumulo munye naye. Mangabe ethi ngiyakunika lo mphefumulo, umnika leli bandla, umnika labangcwele, umnika laba sebasindisile kuleli point. Sho ukuthi uJesu Kristu esiphambanweni la inqotshwa khona uyathatha ibandla libeke uNkulunkulu kube leli umphefumulo, ngoba umphefumulo wakhe yena uyawuyisa wona la khona eyolwa khona eyolwela ukuphila kwami nawe. Mangabe uyilandela lento lena ngikwi-bridge between i-point ekade ngilenza ukuthi sukhohliwe ukuthi ndawo, but uJesu Kristu uyazwakala lapha esiphambanweni. uJesu Kristu enqobe esiphambanweni ethi kufeziwe. Ngamanye amazwi uSathane aka-understand ukuthi kwenzakalani. Do you imagine ukuthi uJesu Kristu oyihlelile lento lena kusukela ekuqaleni ukuthi ngisho kwa ingilosi, ngisho kwa zonke idalwa I-understand ukuthi kwenzakalani. Now khona idwala ezingaphezulu kwethu thina understand ngaphezulu kwethu, but uJesu Kristu at the point wonke ama-beings ayihlangene emhlabeni ayibuka uNkulunkulu esehlulekeni kwakhe, but yena kuleyo point uthi kufeziwe. Ngamanye amazwi ukuthi umuntu ngaye unqobile yena. Sho ukuthi uJesu Kristu akekho esiphambanweni. Ngamanye amazwi uJesu Kristu kwenye indawo. Mangabe uyilandela lento lena uSathane ngeke ngathi unama-crowns. Lama-crowns akho wamokha against uNkulunkulu. This is why ezwini sike sizwe kuthiwa ebusweni kaNkulunkulu kwavela uSathane kusahlangene amakherubini, kusahlangene amadodana kaNkulunkulu kwavela uSathane. uNkulunkulu siyazwakala ethi uzwile ngoJobe. Ngamanye amazwi sho ukuthi uSathane kulama-crowns lawa wacollectayo uwacollecta with lama-servants uNkulunkulu alibele refera kuwona. This is why uMose simbone ezwini lenkosi evele ehlulekeni, ngoba le ncwadi sifunda incwadi yokuphila bamveza uMose ngene ekoneni kwakhe, bamveza uSolomoni ngene ekoneni kwakhe, bamveza uDavide ngene ekoneni kwakhe. Sho ukuthi kahle kuwo wonke amadodana uNkulunkulu awabekile emhlabeni, amadodana abantu ayangena ekoneni kwawo. Sho ukuthi kahle uSathane he's claiming lama-crowns lawaya. Ingakho uJesu Kristu esehlele esihlalweni kwisidlo sokugcina uyasho ukuthi idlando kubani ngikhumbule uthi leli igazi nenyama yami usho behlele etafuleni. Mangabe uJesu Kristu eseyovuka ekufeni useyavela laphana ethi sebekhala ukuthi ubashiyelani, yena uyavela ukuthi nginishiya nomoya ingcwele. Ngamanye amazwi uthi lela tafula nani receive umoya ingcwele, but since yonke imoya iqhamuka kuNkulunkulu uSathane has created mathematics emenza usabe negap. Sho ukuthi kwama-students kwama-disciples awu-12 uSathane wayesekhetha idisciple eyodwa ezosebenza ngolayini womoya omnyama. Sho ukuthi uJesu Kristu mangabe egcwalisa umoya ingcwele kwabafundi, ngoba yonke imoya iqhamuka kuNkulunkulu, umoya owehlayo. Lithi izwi lenkosi uyakuba ne-interaction uJesu Kristu noJudas laphana, ukuthi uJudas yenza ukubonayo. Ngamanye amazwi uyamtshela ukuthi lo moya ohamba ngawo uqhamuka kaNkulunkulu, ukuthi wena awukuboni lokho, so wena uzokwenza okubonayo ukuze wena ungene kowakho umbuso. Ngamanye amazwi into lapha uJudas agenjeke ngayo ukuthi ube naleya moment leyawo ya-Adam no-Eva la khona ekhetha khona ukuthi ukhetha ubumnyama noma ukukhanya, but yena walandela amazwi ukuthi uSathane wayesanele lizwi elipersuadayo. Siyezwa kuthiwa uJesu Kristu eseyongena esiphambanweni abafundi bakhe bonke bayakujika. Sekuvela umfundi oyedwa phambi kwaJesu wakubani? Sekuvela umfundi oyedwa phambi kwaJesu okwakuJohane. Bonke nabanye abafundi
Shuthi mathematics yasathane yayisekutheni ngathatha u-1/3 of izulu because ngangifuna ukuthi lo 2/3 of izulu safarishe from evil spirits. Mangabe ethatha lo 1/12 over wonke abafundi baJesu ufuna umhlaba wonke usafarishe umnyama. Mangabe uJesu Kristu sesisiphambanweni yila khona usathane khona uyacelebrate, yila khona usathane khona celebrate unqoba uNkulunkulu ngokuphelele because uNkulunkulu likuwo wonke amadodana akawalethe emhlabeni. uJesu is the ultimate. Shuthi makuhluleka uJesu ayisekho ihope for humanity, but uJesu Kristu at that point uthi uyawunikela, kusho ngephimbo lokugcina ngqi uthi uyawunikela umphefumulo woNkulunkulu. Mangabe unika lo mphefumulo woNkulunkulu shuthi usathane useyahluleka leya bridge because mangabuza uNkulunkulu leya imphefumulo uyayivikela. Uthi sathane noma ungenzani kuJobe kodwa ungabuthinta umphefumulo wakhe. Ngamanye amazwi sho ukuthi le nto yomphefumulo usathane wasemasterishile ukuthi wayesekwazi ukwenza umphefumulo unikele kuyena. Ingakho uJesu Kristu wathi that time of temptation la khona kumele akhothamele khona usathane. The time ukhothamele isithombe umukelani, umukela umphefumulo wakho ukuthi nawo usikhothamele isithombe. Mangabe usakhothama lapha uNkulunkulu uyarecord ukuthi wakho umphefumulo udayisiwe. Ngamanye amazwi wakho umphefumulo awusekho wethu ubukhosi mangabe wena ukwazi ukusuka esihlalweni uguqa. Sho ukuthi kahle kahle into usathane asewina ngayo in these days ukuthi ufuna ukubona uguqa phansi phambi kwesakhe ihlalo. Sho ukuthi mangabe uguqa phansi kwaphambi kwesakhe ihlalo uyamukela. Ingakho uJesu Kristu wangaguqanga ngenkathi usathane seguqa. They didn't understand ukuthi lezi zinto ayinika zona zaziworth ini ukuthi uJesu Kristu wanikwa yonke into ukube wakhothama ngabe waqhubeka waba nalokho anikwe kona. But lokho akhothama kungaphezulu kwe-understanding yethu because the moment ukhothama ulahlekelwa into valuable ngaphezulu kwayo yonke into umphefumulo wakho. Ngoba uNkulunkulu la mphefumulo awuphefumula kuwena mase you were a living soul. Ngamanye amazwi kusho ukuthi kahle kahle lo mphefumulo iwona wodwa interaction yakho noNkulunkulu. Shuthi noma wena usudaka kanani uyawazi ukuthi usuke kubisheni kulola daka mangabe usana lo mphefumulo. Ingakho uNkulunkulu is against abafundisi bamanga nabaprofeti bamanga. It's because abafundisi bamanga nabaprofeti bamanga bakhohlisa. Kanti vele umuntu ususedakeni already. Ungathi wena usodakeni umuntu aphinde futhi akubishise khona lolo daka lolo. Shuthi kahle kahle uNkulunkulu lento uyibona kuyihypocrisy lento yokuthi umuntu engathi already esesesonweni uphinde futhi afakwe phakathi. Amanye amazwi uNkulunkulu wayibona lento ingalungile ukuthi yenziwe umuntu. Mase wathi uNkulunkulu kuleyo situation wamsungula umuntu wathi ngiyamthatha umuntu umphefumulo wakho ungawuthinti but noma ungenzani ngokunye. Shuthi kahle kahle umuntu kahle kahle vele useyisehluleki. Mangabe ulandela lento lesho lento kahle uNkulunkulu wayese indicate ukuthi ayikho into umuntu ayoyenza ukuze asinde. Kodwa lo yamphefumulo awupreserve ulapho ukuthi yena uyakwazi ukuthi awubuyise kuye uphinde ubuse naye. Mangabe uJesu Kristu efa emzimbeni sho ukuthi not only efa emzimbeni laphana usho ukuthi ngisho nedust yakho ngisho neneli yakho nayo iyangena ensinjisweni. Ngoba mangabe kufa umzimba wakho umzimba kaNkulunkulu lofayo. Mangabe kufa umzimba wakho kusho ukuthi kahle kahle iprice le ekhokhwayo ukuze ngisho neneli yakho nonuwele lwakho lingene ensinjisweni. Ingakho sikazi ukuthi sivume kuthiwa okholwa yiyo uba nokuphila okuphakade. Sho ukuthi into yokuqala ukuze ube nokuphila okuphakade understand ukuthi kumele uhambe uyoclaim uJesu ngoba uJesu uyena ibridge ubele wafika nakho ukuphila okuphakade. Futhi mawungena kuye yena ngenkathi efa siphambanweni lokho akufa kube ukufa kwakho. Futhi wena kahle kahle awusanakho ukufa. Mase ulandela laphana uPaul uthi kumele uhambe naye uJesu Kristu ezinyatheleni zakhe khona uzofa masuvuka ngokukholwa. Ngamanye amazwi usho ukuthi wena kahle kahle understanding yakho ukuthi ukholwa kuyakwenza ukuthi wena uye kufeni kwakho but kona kuguquke kube yikona ongenayo ufe ngokholwa uvuke ngokholwa. Shuthi asadingi ukuthi sife ngenkemba sesidinga ukuthi sife ngokholwa okufa okuyicushion. Shuthi sesiyakwazi ukuthi sisurvive ukufa ngoJesu Kristu siphile ngonaphakade. Uyazwakala uJesu Kristu siphambanene ekhala
ethi baba baba. Lokho akukhala kwakhe ekhala ethi baba baba. He's actually saying ekhala ethi uNkulunkulu. Uyasho ukuthi yena usewumuntu. Ngamanye amazwi sho ukuthi uNkulunkulu obukuyena. If uJesu Kristu waze uJesu Kristu ngicela ukutshela something obungayilindele. uJesu Kristu noma wayehamba noma wayithinteka noma wam high five mawuthi am high five. uJesu Kristu akaze ebe umuntu. He was 100% God. He was never umuntu. Ngisho ngani waye umuntu only kwabantu, but waye uNkulunkulu because uNkulunkulu. This is why uMaria, the moment uJesu Kristu ezalwa, uMaria was surrounded by umoya oyingcwele. Ingoba umoya oyingcwele wafoma uJesu Kristu ukuthi abe umuntu. This is why sifuneka ukuchaza ukuzala kaJesu in a scientific form. Ngoba uJesu Kristu indlela azala ngayo kwafanele kumanifest umoya oyingcwele umenze umuntu. Futhi umoya oyingcwele wa-create a physical being. Futhi siya understand ukuthi kamoya kuyakwazi ukufika into izomanifesta into physically. And uNkulunkulu kuphela okwazi ukwenza lokho. Ingakho uJesu Kristu waba a-physical being. Futhi noma inyathela ngenyama, but he has always been umoya oyingcwele. Futhi mangabe ngithi mina uJesu Kristu ngikhuluma ngomoya oyingcwele. Nokade bembona lapha umoya oyingcwele. This is why uJesu Kristu wayekwazi ukubeka isandla umuntu aphile. Ngoba umoya oyingcwele okwazi ukuphilisa. This is why uJesu Kristu wayekwazi ukuhamba phezu kwamanzi. Ngoba umoya oyingcwele okwazi ukufunguza phezu kwamanzi. Ayikho into okwazi ukufunguza phezu kwamanzi ngaphandle komoya oyingcwele. This is why uJesu Kristu wayekwazi ukubusa ngoba umoya oyingcwele okwazi ukubusa. Shuthi uJesu Kristu njengoba ekwiposition kamoya oyingcwele, shuthi at every single moment he was the Holy Spirit. Mangabe sisiphambanweni ilapho khona bayokhuleka khona zonke idala ukuthi umoya oyingcwele ukwazi kanjani ukuba sisiphambanweni. Ilapho khona sethi khona uNkulunkulu. Ilapho khona sekuvela khona ukuthi iwethu usewumuntu, shuthi sina sonke sisiphenduka umoya oyingcwele. Shuthi sonke sisiphenduka uNkulunkulu. Futhi sonke sisiphenduka the highest being. We are higher than the highest being. Ngamanye amazwi shuthi sina sesibhekwa esikaleni sobukhosi, sesibhekwa nababusi. Shuthi uJesu Kristu noma ngabe sina sisabuka physically, uJesu Kristu awuthatha wonke izono nawonke ukungcola komuntu waclaima washiya umoya oyingcwele. Lo moya oyingcwele siwubona ngani? Siyagijima sencwadini kaGenesis sizothi uNkulunkulu waphefumulela amakhala omuntu ukuba umuntu abe yi-living soul. Shuthi lo moya sewubona manje osumanifestile ukuthi mina nawe sikwazi ukuba abantu. Ukuthi sekufanele sibe kwi-point lapho nasihamba ngokukholwa. Ukholwa kwethu usho ukuthi yona koyosenza si-access uba uJesu Kristu. This is why kunzima ukushumayeza abantu abanga-understand uJesu ukubaluleka kwakhe. Ngoba uJesu Kristu uyi-bridge phakathi kwethu nokuphila kwethu. Sho ukuthi kahle if ngizochaza ngichazela umuntu esebuntwini bakhe ukuthi fanele abe uNkulunkulu. Ilokho kenza ube nzima ukuchaza uNkulunkulu. Because he made you understand ukuthi ukuzuphila ngonaphakade there is only one door oyathendayo, idoor yokuphila. Lokho akuphethe indlela leqiniso. Le ndlela leqiniso indlela esibuyisele eGarden of Eden. Mangabe ubheka eGarden of Eden thina masibuyela khona lizayinkemba nalamakherubha surroundile. Asikwazi ukungena eGarden of Eden. But ukhona uNkulunkulu esamshiya phakathi eGarden of Eden. Uyena kuphela okwazi uku-access eGarden of Eden. Ukuthi ukuze thina singene eGarden of Eden kumele sibe nguye. Useyavela laphana ethi womile ukoma kwakhe usesebe umntwini ngokuphelele. Uyaveza ukuthi womile. Mangabe ulandela ukoma kwakhe, ngiyathanda ngisemncane ngisangena entindisweni ukuthi ngaye nga-access ekuthiwa ngomele izwi. Ngamanye amazwi usho ukuthi into ayomele uma ngabe ulandela ukuthi ukuze imbali ifezwe. Ukuze ifeze imbali usho ukuthi iyajika ukoma kaNkulunkulu kuba ukuthi womela izwi. Usho ukuthi womela imbali. Usho ukuthi kahle i-test yembali usho ukuthi imbali iphelele iqedwe nguye. Waqale wangena ekutheni woma. Lokho akoma lokhuyana qonda ukuthi khona indawo kumele ngabe igcwalisiwe ngomoya oyingcwele engasagcwalisiwe ngomoya oyingcwele. Lokho akoma qonda ukuthi khona into ephumile kumina. Mangabe understand i-mental explanation yokoma ukuthi uyadinga manje shuthi amanzi awasekho kuwe. Mangabe ethi womile he means khona la khona eseku-empty khona. I am an empty vessel ngenxa yokuthi sengithelelile nina nonke ngezwi. Ngamanye amazwi sengithelelile nonke ngembali. Sengikufezile kumele ngikwenze. Sengithelelile ngomoya oyingcwele. This is why Jesu Kristu bembuza ukuthi Jesu soba yini ngaphandle kwakho. Mase yena ephenduka ethi nginishiya nomoya oyingcwele.
ngamanye amazwi uyasho ukuthi mina sengikuphelesile ngikulethile shuthi uJesu Kristu ngekathi ethi ngomile he didn't mean ukuthi mangabe bemnika leya vinegar usazoyeka ukoma mabe uqonda ukuthi kahle kahle emthethweni uyayibona yonke into eyenzakala emhlabeni uthi mina nginishiye nento ezoniqeda itest forever usho ukuthi yena kahle kahle kusesemntwini ngempela because umuntu kuphela ukwazi ukoma shuthi uJesu Kristu nje besome kangaka is because usesemntwini mangabe sekhuluma laphana uthi Jesu uthi wamemeza mangabe seqeda ukufa uJesu Kristu umhlaba wonke yajika light ngamanye amazwi shukuthi mangazi understand unamsile wakwachaza lento wathi ilanga la observe ukufa kwaJesu Kristu at that point because ilanga lumbusi wasemini but ilanga labona ukuthi alifanele libuke ihlazo engaka la khona uJesu Kristu khona esefa ilanga lahlula ukuobserve uJesu Kristu efa lathi why disgraced ukuthi bengabulala uNkulunkulu ilanga lasithakala umhlaba wonke started trembling mangabulandela lento ukuthi uJesu Kristu wafa ukufa kwakhe njengomuntu nje bolihenga laphana shuthi ngathi efa umzimba wakhe kwakumele uyidedele uyikhulule phansi mangabe ededele ikhulule phansi shuthi kahle umzimba wakhe had to go beneath the earth shuthi kahle uJesu Kristu wayengekathi ehla khona idalo ezayiphila kwimkhathi engaphansi komhlaba ekwakumele zinyakaziswe mayinyakaziswa lezayidalo umhlaba usuyazamazama makuzamazama umhlaba abantu bawusho the entire earth uyaphenduka earthquake uJesu Kristu useyangena phakathi uyonqobela mina nawe ukuba siphile sebeyombeka kulela thunu sekuyavela uJesu Kristu seyovuka ekufeni lokho akuvuka ekufeni kwakhe kuyaveza ukuthi lalela uJesu Kristu usephilile useyolanda lezayikhili ziya shuthi ngamanye amazwi sengiyivala lento lena engikhulumayo namhlanje ukuthi sinikiwe ukuphila njengabantu sesihlulekile kangaka uNkulunkulu usibona sifane nokuphila uNkulunkulu usehlileke wasifela singabantu mawu-understand lento lena ukhumbula ukuthi kwakhona izinto embili kwakukhona umuntu nenyoka eGarden of Eden leya nyoka leyana yathi ngeke nife manidlalela ifruit leli yathi kodwa nyoba njengoNkulunkulu nyoba woNkulunkulu uma-understand lento uNkulunkulu uthi namhlanje niyakufa nokufa shuthi namhlanje niyolahlekelwa ukuthi nibe immortal mangabe lokho kwenzeka ngithambe lidla ifruit shukuthi inyoka isekavela ukuthi inamanga ngamanye amazwi ekubeni namanga kwayo inyoka sekavela ukuthi njengoba inamanga manje umuntu ke manje uselahlekile eceleni mase kuba ukuthi uNkulunkulu yena kuyena after 14 generations la 14 generations wafanele kube isikhathi la khona inyoka khona amanga yayophela ngamanye amazwi if uNkulunkulu wangena kula 14 generations noJesu Kristu amazwi enyoka azophenduka kube amazwi eqiniso ngoba inyoka yathi nyoka njengoNkulunkulu sekuvulwa la 14 generations kuyisikhathi la khona inyoka khona amanga ayaphela khona mayiphela amanga enyoka uNkulunkulu uselethe uJesu Kristu uyasifela thina mangabe esifela thina sesingena kuye siba amakhosi siphenduke the kings mangabe siba amakhosi shukuthi kahle lento adishwe inyoka yayizoba iqiniso ukuba uJesu Kristu wafa singakapheli isigwebo somuntu but isathi siphele isigwebo somuntu uNkulunkulu mase kwathiwa kwaba khona ingxoxo leya ngxoxo leyana ingxoxo yokuthi uNkulunkulu wabona ukuthi kufanelekile ukuthi umuntu asindiswe basi indlela umuntu ukuthi asindiswe wakufanele kukhokhe iprice akekho ezulwini wangayikhokha leya price kuye iniquity but uNkulunkulu wayikhipha kuye because uNkulunkulu mayisenza wasenza kuye shothi uNkulunkulu wakhipha iprice evela kaNkulunkulu ngoba akekho okwazi ukuthi afike kwilevel yokuyikhokha shothi mangabe uNkulunkulu esinika leya price seza ukuthi ezulwini ngathi kwakhona impi ukhona wakhokha iprice ngoSathane kwakuba Michael kwakumele abe stand for war against iniquity kaSathane shothi uNkulunkulu mangabe ushuthi kahle mangabe ingilosi iniquity kufanele kusukumene ingilosi be against leyo ngilosi mangabe uNkulunkulu mangabe thina singena ku-iniquity uNkulunkulu ikhipha kuye ngoba thina wasenza saba njengaye shokuthi ukuze ayicorrect leya iniquity wakhipha umuntu wakhipha uNkulunkulu ukuze anqobe umuntu mangabe uNkulunkulu enqobe umuntu sekuvela uNkulunkulu yedwa shokuthi kahle lento yomuntu ngoba umuntu wabunjwa ngodaka vele lento yomuntu yangeke izikwazi ukuthi be enough vele because sabunjwa ngodaka mase ngixoxela istory sabunjwa ngodaka lo ladaka esabunjwa ngayo liyasixoxela ukuthi uNkulunkulu wayesitshela ukuthi udaka lona lokuyela odakeni
but mina lo nkulunkulu engimbeka ngaphakathi la ngiyomclaima ngelinye ilanga. But sesifikile isikhathi sokuthi aclaime lesi sikhathi sifika kuphi sifika uJesu Kristu sisiphambanweni. uJesu Kristu mangabe sefa after 3 days uyavuka ekufeni. Lokho akuvuka ekufeni kuvuka nani? Kuvuka nokuclaima kwakhe. Because those 3 days wayinqoba izipho ngokuphelele, wayinqoba umzimba, wanqoba umphefumulo, wanqoba umoya womuntu ukuze kuvele uNkulunkulu yedwa. Amen. Sangikuthatha lento ngibingelele igama lami nguNamsilo wakwaDlamini bazalwane ngisindisiwe ngiyamthanda uJesu.